हली रही आहे। फ़क़ीर तॾे जो मालिक मुंहिंजे वट में वेठो आहे, फ़क़ीर ग़ुलाम नबी जमाली, जेको मुंहिंजे महबूब मुर्शिद करीम सरदार सैयद मोहम्मद जीअल शाह जीलानी ऐं सरदार साईं अब्दुर्रहमान शाह जीलानी, साईं अब्दुर्रहीम शाह जीलानी, साईं मोहम्मद तैयब शाह जीलानी, साईं मोहम्मद ताहिर शाह जीलानी, सरदार जन जी गादी पाक जो फ़क़ीर जेको आहे, ख़ासि मौलूदाई नात ख़्वान आहे फ़क़ीर ग़ुलाम नबी, उन जे तॾे ते हीअ महफ़िल मल्हाइजी रही आहे। अॼु फ़क़ीर खां ॿुधंदासीं महफ़िल फ़क़ीर मौला जो शान कीअं थो ॿुधाए फ़क़ीर ग़ुलाम नबी जमाली। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सभिनी आशिकनि के मोमिनीन के ईद गदीर जो लख करोड़ मुबारक हुजनि। सुभान अल्लाह। मुंहिंजे महबूब आका इहो ऐलान फरमायो त क़ुरान जी आयत आई त मुंहिंजा महबूब अॼु तुंहिंजो दीन मुकमिल थी वियो, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अॼु दीन मुकमिल थी वियो। सुभान अल्लाह। त मौला काइनात मौला अली अलैहिस्सलाम जो ज़िक्र हले थो। शहनशाह जी ईद मुबारक आहे 18 ज़ुल्हज ते खुमे गदीर में जेको ऐलान थियो, महबूब मुस्तफ़ा कयो, असांजो दीन मुकमिल थियो ऐं महबूब जे साहबनि मुबारकूं ॾिनियूं। त सुभान अल्लाह, मौला तोखे मुबारकूं हुजनि, तूं हर मोमिन जो ऐं हर औरत जो मौला थी वई। सुभान अल्लाह। त अचो मौला काइनात जी बारगाह में असां बि पंहिंजी हाज़िरी पेश कयूं। अबू जहलों से मत पूछो मकाम मुस्तफा क्या है, अबू जहलों से मत पूछो मकाम मुस्तफा क्या है, अबू जहलों से मत पूछो मकाम मुस्तफा क्या है, अली वाले बताएंगे नबी क्या है, खुदा क्या है, अली वाले बताएंगे नबी क्या है, खुदा क्या है, अली वाले बताएंगे नबी क्या है, खुदा क्या है, अली के इश्क पर फतवे लगाओ शौक से वाइज, अली के इश्क पर फतवे लगाओ शौक से वाइज, सरे महशर पता चल जाएगा इसकी सजा क्या है, सरे महशर पता चल जाएगा इसकी सजा क्या है, अबू जहलों से मत पूछो मकामे मुस्तफा क्या है, तलाश मंजिल हक है अगर तुझको तो हुर बन जा, मंजिल हक है अगर तुझको तो हुर बन जा, दरे मलऊन पर बैठा अरे तू सोचता क्या है, दरे मलऊन पर बैठा अरे तू सोचता क्या है, अबू जहलों से मत पूछो मकाम मुस्तफा क्या है, अली वाले बताएंगे नबी क्या है, खुदा
کیا ہے؟ ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا، طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا، خدا پھر تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، خدا پھر تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ، ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا، ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا، خدا پھر تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ، یہ دیکھو کیا کہا سرکار نے قربا کے بارے میں، یہ دیکھو کیا کہا سرکار نے قربا کے بارے میں، یہ مت دیکھو کہ سرکاری مبارک نے لکھا کیا ہے، یہ مت سوچو کہ سرکاری مبارک لکھا گیا ہے۔ ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ، کیا ہے، علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔